turi mu karere ka Muhanga mu ntara yo mu manuko bw'u Rwanda. Impunzi z'abarundi zishize hamwe mwishirahamwe FMV Forum pour la mémoire vigilante zaratanguje igikorwa ciza cyo gufashanya mu bikorwa bijanye n'iterambere. Igikorwa ciswe Suham. Ico gikorwa gihurikiyemwo impunzi z'abarundi hamwe n'abagenzi babo b'abanyarwanda. Kikaba gisanzwe kirangurirwamwo imirimo myinshi itandukanye. Mu kiganiro twagiranye na bamwe mu bahurikiye muri ico gikorwa baradusobanurira vyinshi kuri Suham. Ni projet yakerewe n'abarundi b'impunzi bishize hamwe batangiye buke batinda bageraho RDB bemerera gukorera mu Rwanda. Ubu nk'ubu jewe nkagabirana wa Alphonsine naje mu Rwanda ndi muto muri 2017 nazananye na famille shikira mu nkambi. Shikiye mu nkambi njya kumenya ko impunzi yo mu nkambi yemerewe no gutura hanze y'inkambi. Maze kugera hanze y'inkambi rero nafashwe nk'umwana nyene wihunganye udafite umuryango, mbona amahugurwa yo mu buhinzi bw'ibihumyo. Maze kubona ayo mahugurwa Suham ija kumva ko ndi kuja mpinga uduhumyo nkadutembereza ku mabase, ari byo leta y'u Rwanda idakunda gucuruza ibintu byo kwirukanga bitemewe. Suham rero iravuga ati wa mwana we tutazokumva wafunzwe ukagirira ibibazo hano, nitwebwe uzagora tukugemurira, ahubwo ivyo bikorwa byawe bizane muri iyi company turebe ko ari cyo dushobora kugufasha. Maze kuzana rero ubwo buhinzi bw'ibihumyo muri Suham, kuko nari maze kumenyana n'abahinzi bose bo muri Muhanga b'ibihumyo, baca bamfasha ko babahinzi bose baje bangezaho ibihumyo Suham kuko yemerewe guhuza amasoko n'abahinzi. Ubwo rero abo duhingana ibihumyo nk'abantu tutaratera imbere cyane ngo dukore amaproje natwe canke dukore company. Iyi company Suham itwakirira ibihumyo byose tubonye, ikadufasha kuduhuza n'amahoteli n'amaresitora n'amasoko n'abayendividi ku muntu kugitice ukeneye ibihumyo. Muri Suham dukora services zigiye zitandukanye, harimo y'ubwubatsi, guhuza umuturage na company yamwubakira, hakabamo n'ibijyanye n'imbabura dukoramo, hakabamo n'iby'ubukerarugendo ndetse ni service za banke, tugahuza umuturage n'amabanki. Tukaba dukora n'ibijyanye n'ibihumyo, tugahuza umuturage umuhinzi n'umucuruzi. Ariko hanini ngiye kubabwira ku bijyanye n'imbabura. Ni imbabura zitandukanye n'izindi. Imbabura tuzikora twifashishije ibati rikomeye ndetse n'izindi produits tugenda dushyiramo. Izo mbabura zikaba zirwanya ibyuka byangiza ikirere ndetse zigakoreshwa ibicanwa bikeya, zikaba zitanashyuye inyuma ku buryo umwana yegereyeho cyangwa undi muntu wayikoraho atashya. Ikaba inarondereza ibicanwa cyane cyane ndetse n'ibyuka bihumanya ikirere byo nta myotsi izana. Nkorera muri Suham nk'umukontable, mbafasha mu bintu byo gukontabiliza, ibintu bya declaration n'ikindi kintu bakeneye cyo kuba twadekarara ibyinjiye ibyasohotse, nibyo bintu mbafashamo murakoze. Kuja hamwe ni kimwe mu bifasha kwiteza imbere. Abo bahurikiye muri Suham barashima imikoranire iri hagati yabo, yaba barundi b'impunzi yaba n'abanyagihugu baho. Murakoze ahubwo kumbaza iki kibazo. Ubundi nico mba nahereyeho nkashimira leta y'u Rwanda yakira kiremwa muntu mu gihugu cyose aturutsemwo, akagira umutekano, akagira n'uburenganzira bwuzuye nk'umunyarwanda bwite. Ubwo no kuvuga ngo mbanje gushima icyo twunguka rero nk'ubu nka jewe nirirwa ndahingana n'abaturarwanda, abaturage nyene b'u Rwanda batwigishije, twageze kuri ubwo bumenyi tubikesheje umunyarwanda. Natwe abanyamahanga ubu ntitukitwa abanyamahanga, nta nuko bashobora kuvuga ngo murundi n'abavandimwe. No muri bya bikorwa bakishimira kandi no kugemurira bya bihumyo muri Suham ikabarangira amasoko. Yaba wa muturage arafise inyungu kuri wa murundi wahungiye mu Rwanda, wa murundi nawe wahungiye mu Rwanda arafise inyungu ku muturage yasanze mu gihugu. Ariko ibyo byose tukabikesha umutekano leta y'u Rwanda yaduhaye yo kubaha ikiremwa muntu uko kiri kose n'igihugu yaturutsemo cyose iyo agendeye ku mategeko agenga igihugu. Inyungu zo ni nyinshi cyane, dukorana neza,
tubana neza, ni abantu bafite umutima mwiza, nta kibazo cyabo, kandi inyungu zo ni nyinshi kuko banaduhaye akazi, ubu nitukira abashomeri natwe dufata ku gafaranga, kuko iyo dukoranye baraduhemba. Ibyo rero bigatuma natwe twiteza imbere, kuko agafaranga baduhaye urumva ntabwo tuba tugifite ubushomeri, tuba twakoze ku gafaranga. Suramu nubwo yatangijwe n'abarundi ariko turimo natwe turi abanyarwanda. Ikindi kandi urugero nkanjye kubera ko nkora nko muri weekend ndi n'umunyeshuri, biramfasha cyane kuko bituma hari nk'utuntu mba nkeneye ku ruhande mbasha kwigurira. Ikindi kandi dukorana neza twese, ntabwo bareba ngo uri umurundi cyangwa wenda ngo uri umunyarwanda, murakorana nta kintu cyo bitwa bitwaye. Mu gihe hari bamwe bafata impunzi nka naho nikora nk'abantu badafise ububasha n'ubumenyi n'icyo guterera mu iterambere, muri Suramu bo babona ko bibesha kuko impunzi nazo zifise ububasha n'ubumenyi, bagashimira igihugu cyabakiriye na leta yaho yabahaye ububasha n'uburenganzira bwo kwihangira imirimo. Oya, ntabwo ari byo, kubera ko ubundi umuntu akiva mu gihugu agananye n'igihugu yumva gifise umutekano, yagira amaca igihugu gifise umutekano, asanze yemerewe kwidegembya hanze, ashaka icyo akoresha imbaraga, amaboko, agakora amaboko mu mufuka, agakora icyo ashoboye. Kuko nk'ubu nka bano babyeyi bakereye kampani yitwa Suramu, ntabwo ibyo bakora sizo diplome bavanye mu Burundi, ahubwo umuntu wese ageze hano yiga gukura amaboko mu mufuka, atagendeye ngo je nari narize ubudoktere, nari narize ubucamanza, nintabonaho ncimanza sinzakora, nintabonaho nigisha sinzakora. Ari nacyo gituma nabo bahinzi b'abarundi bahingana n'abanyarwanda kandi bakitunga, bagaha bakarya batibye. Mbese tumaze no kukwemererwa kuva mu nkambi tugashakisha ubuzima hanze y'inkambi, abarundi benshi muri iyi miji igize igihugu cy'u Rwanda mu burere bwose, amajyaruguru, amajyepfo, burasirazuba n'uburengero bwaryo, hari abarundi benshi b'impunzi bafise ibikorwa hanze, bakuye amaboko mu mufuka bagakora, kuko HCR ubwayo ntigifite ubushobozi bwo guha mu ntoke umuntu yitwa impunzi ikimutunga, ahubwo impunzi uyu munsi yakuye amaboko mu mufuka kugira nayikore yitunge. Abibwira yuko gukorana n'abarundi ari ikibazo, bafite ikibazo ari bo bubwo, baba bafite ubwenge buke mu mutwe. Gukorana nabo turihuza, nta kibazo kirimo, kandi ni abantu beza, kuko ngenda bivuga bitewe nuko nababonye, nta kibazo cyabo, dukorana neza kandi umusaruro ukaboneka. Aho ngaho baribeshya cyane, kubera yuko kuba umuntu yaba ari umurundi cyangwa se ari umunyamahanga ntabwo byatuma umuntu mutakorana, kubera yuko buri muntu wese aba afite ubumenyi bwe mu mutwe. Twese twafatikanya tukungikanya, hari icyo wabuzi, hari icyo nanjye naba nzi. Twese iyo tugiye hamwe tutagendeye ngo waturutse mu iki gihugu iki n'iki, turafatikanya kandi bikagenda neza. Kuko nk'aho ngaho kuba Suramu yarashinzwe n'abarundi, twese tukaba dukorana, urumva twese dukorera hamwe tutarebeye ngo iki gihugu ngo ni umurundi cyangwa wenda ni umunyarwanda. Mu gusozera, impunzi zibaza ko atayandi mahigwe zifise zamaze kwihebura, zirahamagarirwa gukura amaboko mu mpuzu, zikiyungunganya mu kwishira hamwe, mu gihe hari n'imishinga myinshi iterera abo bose bishize hamwe mu iterambere. Jewe ikintu nashishikariza nk'umuntu akiri mu nkambi yihebuye, yumva yuko ari maboko ya HCR gusa, atakindi kintu na kimwe agomba kuba yokora, ategereza ya magarama atanakibaho, namushishikariza nk'uwaramuka akurikiye iyi interview ko yatugana nawe tukamwigisha kuntu umuntu agera hanze y'inkambi akitunga, akigira, kandi atagendeye ngo kuko nari narize iki ibyo undangiye sindi bubikore, ahubwo agakora amaboko mu mufuka, agakora akazi kose kabonetse mu gihe afite ubuzima. Aha ni ikiganiro Au-delà de l'exil cya kane kigarukiye. Ndabashimiye mwese mwagikurikiranye, ndabaha isango ku munsi w'Imana uza, naho ubutaha.